استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شپینرین ما هجال هر دری دنباش نه دما پیشکش کرنا بلتنا دمش میرد دویا فرمو گرنگتری سرنجا هزن لشکر روز جدا بونا خوش آلی ریوبری و جه هزن زیروانی راگ هاند شاندا دسته دانوستاندکارا سوریه سردانا نوراتیا انکسل هوليري قرو عبد الجبار العقيدي دبيجا بشمرگين روج و رولاواند دفرا آرام دهبه تركيا و امريكا سرنافچه اوله لهف کرنگی دکن دماش دوباره سلاف هزن لشکر روج دا خویانیک بلاف کرو تیدا جدابونا خواج آلی ریوبری و جهزن زیروانی دیار دکاو دبیجه کو او جدابون تنه جدابونا جشاخه و تفلیبونج بو بنگاه سرکا یا پیشمرگاتیه جتای داره بو قرمه داره ناونیشانا دخویانیا سرکردایتی هزین لشکر روژه یکو دو هاتی بلاف کرنو تیدا جدابونا خواج زیروانی دیار دکه و دبیجه کو او جدابون تنه جدابونا شاخه کی دارش قرمه داره ویه کو افجی تکستا و دخویانیه. فرمانده پیشمرگین زیروانی د کاروان خباتا خوده بو همی کسان دوبات کر که هزکا لشکری یا دزگاهایتی و سرکفتیه چه جروی هزین خواه یه شرکر و یان تیمین خواه ین اندازیاری و فرگهین خواه یان کارگری و لوجستیکی یرک خستی تاکو دگهیتا ریکوپیکی و پیتیا پیشمرگین وی. اوه بو که هیلای پیشمرگین زیروانی پشککا مازنج سرکفتنین شرندجی تیرور بستوی خواه بگرید و ببیتا جه ریزگرتنا همی خلک کردستان و جه خواد دلی همی آده بکد. زیدباری ویه که بهرا هری مزن و بزحمت دی چیکرن و آواکرن آلشکر روش ده دیسان ودگرید بو فرمانداز روانی. کو به چند صد نفرین گلک به ازمون هاتیه دامزراندن تا کو گیهاندیه و آسته و گاوه. جدابون جزیروانیه برنگکی کارگری نه تاوی واتای کو خاطر خواستنه لیدی سانجی ام نشن روندکن و جدابونه و شیرن. براستی روژن گلک خوش و مفادار مپیک و بوراندن. اف جدابون جتای داره بو قرمه داره تنها دیباره ما گرانتر لیکت لی همان سوز آمدایه زیروانیه دیسا همان سوز بو سر لشکری اخوایانو دو بات دکن. کو برگرین جه آخا کردستان و خوینا شهیدینوه لسر ریبا زابرزانی نمر ده همی گاوا مکوم کت سر ایک و کو به ایک رز و ایک ارمانج برف سرکفتنین مزنتر بچین. همی سپاسی و دلسوزی بو فرمانده پیشمرگین زیروانی به همی سرباز و فرمانده خواه. به تایبت فرمانده وی جناب لوا عزیز ویسی دیگل ریزگرتنه بو هوا همیان. سر لشکریا لشکر روش ده 3 هیوادو 2019 شاندا دسته دانوستاندکارا سوریه دو سردانا نوراتیا انجمن نشمانیا کردی له هرما کردستان کر لگل نوراتیا انکسه جویان روشا سیاسی سوریه بگشتیو دورا اولهیل روجلاتی چم فرات بهرگولی گنگه شکرن عبد الجبار العقيدي اندام دسته دانوستاندكارا اپوزيسيونا سوريا جري بازر راغاند كو اوان مجارا دفرا ارام لقال سروك مسعود بارزاني گنگه شكريا العقيدي اشكره كر كو رولا پشمرگين روج ويد دفرا ارام دهبه پشتي كو امريكا خوش دفري وكشينه سردان احمد دیپلماسی و راوشکاری بو لگل حکومت هرما کردستان و جناب سروک مسعود بارزانی کو خودی جماورکی مزنه دناوا کرد و عربین سوریه ده منرین خو به هفرگنگه شکرن تنها تشتکی زلال درباری هزن کویل نافچه آرام بمینن تونه لنرین وکهف لگل هرمه و لگل جناب سروک مسعود بارزانی هنه دوی والاهی جعالی زاروی نافچه و جکرد و عرب و ترکمانان ورر داگرتن و جعالی انجمن خوجهی و ور بریو برن امر نادن رژیم و میلیسین ایرانی درباس ببن دبه او والاهی کبریا هزن خوجهی جزاروی نافچه بن جزاروکن عشیرتا بن جپشمرگین کل هرمه هاتنه رایهنان کرن بن اف همو جه اگرینه اگر وکشان امریکی پیک هات. هروهاج آليو خاف ابراهيم برون ونري انجمن اجتماعية كرد لسوريا تكازيل سر رولو گرنگيا سردانا شاندا دسته دانوستان كارا سوريا كر
وێشاندەی سەردانا گەلک پایتەختێ ناودەوڵەتی و هەرێمیژی کردبوو خواستن ینی دیتنێک پایتەختە هەرێما کوردستانێ هەولێرێ بێکردن و جەنابێ سەرۆک تایبەتیڕێ ji ber yanî dizanin rola Herêma Kurdistanê bi taybet jî Cenab-ı Serok Barzanî têkilî wî gelek aliyê navdewletî û herêmî jî hene dikaribe bi rolekî baş bo rewşa Sûrî rabe. Zelal nehatî kirin, hetanha rêkeftinek nehatî kirin, tenê tişta gittê behsê kirin gê şerrek li vê deverê çênebe penaberî çênebe, kuştin çênebe ji bo wilo jî divê hêzek hebe vê valabûna vekişandina Amerîkî dagire bêguman daxwaza me ew e gê pêşmerge roj beşekî bingehî be ji vê dagirtina valakirina Amerîka vekişê ji deverê lê hetanha tu rêkeftinekî zelal nehatî kirin ji ber danûstendinê Tirkiye û Amerîka lalîkî çêdibin Rûsya û Tirkiye lalîkî çêdibin û hîn jî Amerîka û Rûsya dawî divê li ser projeyekî li hev bikin. Wê şanda danûstendinê yanî serdana gelek paytextê navdewletî û herêmî kir û divê demê de giringiya hatina Herêma Kurdistanê û dîtina Cenab-ı Serok Barzanî gelekî pêwîst bû. ji ber yanî rewşa Sûrî tevayî jî lê îro çavê dunyayê tevdî li devera Rojhilatî Feratê û ev devera han yanî rast girêdayî vekişandina Amerîka û hebûna Rûsya li hundirê Sûrî de lê Tirkiye û Herêma Kurdistanê wekî di aliyên cîran li vê deverê dîtina wan û pêwistiya danûstendinê bi wan re tiştekî serekeyî ji bo wilo jî ev êşan dê xwast Cenab-ı Serok bibîne û hinek narînê xwe li gel hev dêjin. Opozisyona Sûrî têkilî wê ji berê de bi Herêma Kurdistanê re heyî lê ser Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê civîna xwe ya normal bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê li darxist. Daxuyaniyek derbarê civîna xwe û karê encûmenê di çarçoveya rojên Bûrî de bi taybet hevdîtina wê bi Serok Mesûd Barzanî û aliyên siyasî re gengeşet ke. Emîndariya giştî ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek derbarê hevdîtinên encûmenê û çalakî û danûstandinên dawiyê bi aliyên siyasî û gera wan li Herêma Kurdistanê naxasim hevdîtin bi Serok Mesûd Barzanî û partiyên siyasî re belav kir. Di daxuyaniyê de wiha hatiye. Diyekê sibata sala 2019 Emîndariya giştî ya Encumena Niştimaniya Kurdî civîna xwe ya normal li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê li darxist. Piştî rawestandina xoleke bêdeng li ser canê pakrawanan, xişteya civînê hate eşkerekirin. Tê de rewşa siyasî diriya namayişkirina çalakiyên nûnerên encûmenê di nivîzgeha peywendiyên derve û hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê û desteya danûstankar û seredana şanda encûmenê bû serokatiya Herêma Kurdistanê û hevdîtin bi Serok Mesûd Barzanî re û Yekîtiya Niştimanî Kurdistanî û Yekgirtiya İslamiya Kurdistanî û Nûneretiya Yekîtiya Ewropayê lê hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê hate kirin. Di daxuyaniya enekesê de herwiha hatiye ku piştî gengeşekirineke bihêz ji aliyê endamên emîndariyê ji bo bendên xeşteya kar civîn li ser van xalan bi dawî hat. Emîndariya giştî tegezî li ser rastbûna nerîna encûmenê derbarê pêşatayên siyasî û rihatiya xwe li ser hevdîtinên dawiyê derbirand û helwesta Serok Mesûd Barzanî û guhdana wî bi rewşa Rojavayê Kurdistanê û piştevanî û piştgiriya wî ji Encûmena Niştimaniya Kurdî û gelê Kurd li Sûriyê bi giranî nerxand. Herwiha di civînê de tekezî li ser pêwîstiya gihîştin bi aliyên navdewletî û navnetewî yên girêdayî bi rewşa Sûriyê hate kirin. Da ku çareseriya siyasî ji rewşa nihar were aktîv kirin û rejîm ji bo deseladariyeke demokratî federalî tê de gelê Sûriyê bi giştî bikîne mafê xwe yên demokratî û gelê Kurd bi taybet bikîne mafê xwe yên netewî û rewa û li gor rêkeftin û belgeyên navdewletî û bi garantiya destûrî were guhartin. Derbarê projeyên ku ji bo herêmên Kurdî li Rojhilatê Çemê Firatê li Rojavayê Kurdistanê bi giştî têne pêşniyarkirin, Encûmena Niştimaniya Kurdî di daxuyaniya xwe de balkişandiya serwiyekê ku hîn dengvedarên wê projeyê û herêma ewleh nexuya û zelalin. Da ku destpêşxeriyên ku gelê Kurd û hemû pêkhateyên din tê de parastî bin û herêmeke aram û ewleh dûr ji metirsiyan li xwe bigire. Lewma beşdarbûyên di civînê de dîtin ku divê her projeyek ji parastina herêmê re tê pêşniyarkirin dibin siya parastina navdewletî de be û rêveberiyeke hevbeş leşkerî û siyasî li kêlek pêkhateyên din hebe. Tê de Encûmena Niştimaniya Kurd roleke berz bilîze. Herwiha rola hêzên pêşmergeyên roj bi aktîv di parastina gel û herêmên Kurdî de hebe. Serbarê garantîkirina welatên cîran bi dayîna têkiliyên baş li ser bingeheke rêz û hurmetê.
Emîndariya giştî ya enekesê herwiha serbar kiriye ku tanha tûkeş û bayek guncaw ji bo cîbjîkirina yekrêziya helwesta Kurdî nehatiye der. Kuvvekirina nivîzgehan û radastkirina ji bo xwediyên wan û azadbûna karê siyasî û cemawarî û serbestberdana girtiyên siyasî û tewandina wê dûseyê herwiha rawestandina kiryarên bêserûber derheqê welatiyan de û vegerandina mal û milkên wan û pêwîstbûna sekinandina nerîna xıyanetkirinê ji aliyê ragihandina PYD û hin serkirdeyên wê di derheqê Encûmena Niştimânî ya Kurdî li Sûriyê û partiyên wê de were kirin. Ku ew kiryar tekezî li ser wê yekê dike ku PYD di danûstandin û banga yekrêziya navmala Kurdî de nerijde. û ew yek dihêle ku nelhevhatin çêbibe û her diyalog tê de xalî navborî neyên cîbjîkirin û bi gerandiyeke navdawletî de be rêgirî lê yekrêziya navmala Kurdî digire. Di dawiya daxuyaniya xwe de Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştimânî ya Kurdî li Sûriyê tekezî li ser karê encûmenê û aktivkirinê di rêya hevdîtinan bi hemû aliyên civakî re kiriye. Da ku helwesteke hevbeş ji bo durxistina metirsiyê li ser herêmê û parastina pêkvejiyanê û pêşxistina ragihandina Encûmena Niştimânî ya Kurdî li gor cihê wê yê siyasî û cemawarî were kirin. گۆدار و شۆپینەرên me hêja bultena demjimêr dobdawî hat. Spas bo şopandinawa. Her şad û bextewar bin.